Eu con 42 anos decidín probar a aprender a tocar a gaita. E hoxe con 62 sigo tocando a gaita. Eu chamome Loli e con 54 anos saquei o carné de conducir. Aos meus 86 anos sigo facendo pilates. Eu, con 72 anos, fixen o Camiño de Santiago. Son unha muller de 35 anos, sen parella, sen fillos e cunha vida completa. Me mudé a Buenos Aires, al rural, para trabajar de lo que quería y tengo mi propia empresa. Eu sou Maribel, teño 82 anos e con 18 anos saquei o carné de conducir.